Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi mentah kasngi ula banjur banwanra ya karoi kapar haki jakasor kabadai kajingdon kam bakongsan na kabenta kajingya saprang kari kaban penpoi ya kari syakathong haka amdetkal kajingyalang ki Menteri Kambari ka G20 hapok kajingdong Presiden ke India kan long lasai kasngi kani kandai kajingyalang ka baar hapok kajingdong Presiden ke India. Menteri Khana Katrat Prime Minister Office Dr. Jitendra Singh ulaong bagiri ke G20 kan penteri kam yakilat kilinti banlap bat phak yang yaki salari yakiri upaman hakayok kot nalor kajinglap yaki tiar bala satu no hakapor papenlong ya kajingalang anti corruption working group mentakasni sedang kajing tabut yang haki saut di kijaka tabut hanagalan na kabentak election cakayang dorbar tawai haka jingilak ka kriket ke India kalala bantit prapu arwan bat hab no andiu tiliki wicket bersai ke Australia haka jingilak ka tes ke balai jong ke border gawaskar trophy ha Holkar Stadium ha Indore